Okwengenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofuneka khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Admin. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa ukusubscribe uzowathola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. UNdunankulu wesizwe sakwaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi usekhipha istatimende egxeke okhulumela isilo umntwana wa-Afrika Zulu. Umntwana wakaphinda angena ukugcizelela ukuthi impela isilo sahamba saya eSwatini ukuyothola usizo lokwelashwa yize-ke baphika abasikhulumelayo. UNdunankulu uzichithile-ke izinsolo zokuthi kuyakhula ukungezwani phakathi kwakhe nesilo MisuZulu. Waphinde wabuza ukuthi kungani osopolitiki sebangene kangaka ezindabeni zasendlunkulu. Uqobo wathi-ke wahlehla esikhundleni seqembu lakhe lezepolitiki i-IFP ukuze akwazi-ke ukunaka imisebenzi yasendlunkulu. Usole labo-ke abasondele nesilo ngokuba ngosomathuba bezepolitiki. Kanti abantu-ke baphawuleka nje ey'nkundleni zokuxhumana. Nange omunye uthi amalungu e-IFP namalungu e-ANC baqhatha isizwe samaZulu. Yibo kanye futhi-ke abeqhatha uPrince Mangosuthu Buthelezi noKing MisuZulu kaZwelithini Zulu banqakisana ngesilo ukuzuza kamaphuzu ezepolitiki. Nangomunye uthi-ke ukhuluma iqiniso umntwana lapho somathuba vele-ke besebelinde ukuthi akhothame ushenge bese benza-ke lobu dimoni babo osopolitiki. Nangomunye uthi Afrika uyalidinga-ke ibutho ushenge mdala ukube-ke usebukwa-ke njengento enamanga mangase kuthiwa-ke siyashona engathini Afrika ngoba yena uthe asiguli. Wengenza kwethu mina mfisa ukuthi izovo lakho nombono wakho hlangana lapha kwi-comment section.